Nakajingbam jubab sorkar ya kajing dawa ko All Meghalaya Pharmacists Association kabalayat mentara jan arsnem hakastep jong kakatsau tarik yayong ka association kalawan benelumlang hakmat kerdop sekretariat bandawa ban pentri kam mikimat tiba ka association kaladap ban pensngau hakini ki arsnem baradam hapakran syakirat pathai kubor u presiden kakenhun samla Angel Bird Renja ulaong bakajing ko ajong ki badai ban pendap habayadai bat kajing duna kajing tungkam bat kajing penbun ya kerukom aikam bat ban penbek ya ka IPHS standard. Mantan kasi ketemuan jungi mentang singi kolong bam tal arsnem nilai ikonnya kenika jungi ki jungi benkong do kenika Meghalaya Pharmacy Council bakam dan detection cu mentala life host nam nak kurio di kabar tadi government jungi kam follow ya ka IPH standard ni sini ka kadi follow to IPH standard kolong ba kulmar ma kim follow ya taru jatu so kowe do kadi keluar government ba pentungkam yang tai do aduh tak kem follow ke arsnem ta kita lagi ibu ta kalau Dia gembala kan usnem ni kini dawa tu pika ya. mentala arsnem mentala tu Dia kata mentah kini yo cuba kan dia bab Dia bila ambat ingi kata kacing dia kata kacing bamdan kata tak poin benintong batai deh. ada kan sampai ke muka Meghalaya Pharmacy Council mo nging la da bi kan la da bisna ka service rule du atu ka din du men sistem punai September 4 ni deh punai September dia adu mentar ka service rule tempat pelat ting sebentar kan mentar baka Meghalaya Pharmacy Council election haka dul kadim dan sisi tan sekali minta live post nam ikut dan Dia bai deh papakan ni ka election ni piang deh. Bamdan ka election kai pada kata kacing ka ba piamat bamdan. Tidak ben setu ba ni ke pharmacist ka kami pepet ni ka Meghalaya Pharmacy Council ka kami ke lingkar ni ikut ni lingkar wah tas Dia kendiat ba ngila bandong ba kani ka sen ke beningkong ba kini ki kum notisia ki pharmacist ka banyak mi madan kum nya tur ai. em kami ke sin meningkong dan forum sa liwat mudah-mudahan forum di kong amperin kalau di musara di asnem balik Kalau kalau kali habai di kacing wantur sampai ke sekretariat. Katu kadi ka sen ke beningkong na kum. hakalong umtai wa Okay, tapi sim kum no ikani kacing haban mi jang pisia mantawan. bagi tani si abad je si jingai tin tu jengki ba along ka ba simpor na kapor dan pen if ini don ka appointment letter bal receive da ka office jengi ba wilat medicina I health minister jengi la receive na du penai ba du tangi pa dia reply dia mo ini mo ni ba receive na du penai ba kan mo Bila persang mai kendu lagi menteri berdekat je. ngila persang penting kata ngau bina kadang wan oni bin kami jubab ya jubab Lakan tu benar tak kan senang lagi. dia ngipha hu benai view sal tu ngipha beleda Pernah arti kita. Pun kini Arsenal belak dep bila pawet kan teman king respon. Em Swabin long ini dan tong yang beri nam tinggal kendui im saro. Dia mentana du bilang I bak wilat dan buat kendui dan. Thank you.